We live, we learn, and we grow together. Welcome to Gen Z Talk Timor Leste. Boa tarde, mana. Tarde. Dia kalai. Dia, obrigada para essa vida. Hamos dia maberai manas. Da serai nebe. Ya, dia betul lah dia. Mana onsa viagem manhã né onsa. Boa dia. Dia, boa todo dia, mano, hak mate sai para mãe. Mano si nebe. How serio? Okay. Municipal. Viagem serai manhã. Okay. Mesti vida manhã né? Vida, okay. Yeah. Okay, good then. Hi everyone. Espero me outro dia. Hanyanara Joinha desde Soares, House Municipal eu. No mas mistura Elmera. Agora eu já 23 anos de idade. Mas veio ela lhe a 23 anos de idade, eu não era empresária ainda, eu tinha Fatimba coffee shop na minha cafeteria. Thank you. Right, so mana 23 anos. Yeah. Dan mana mos Gen Zers. Contente los tamba mana era itania acara né naran Gen Z talk então hansa contente los bela soro mana bela dia mana joninha hanesa Gen Zers na be maka halomos bot capaz itania raine no agora running ela small entrepreneur business naran mehi Cafeteria e gelateria. Cafeteria e gelateria. Ine be cafeteria e gelateria. Iha bidau, basic di Palma yoi, MTC. Okay. Di Palma. Alright. So colega sira kari imi tempo bagisita mana ne fate, right? Dele, Fatimba, nakloke. Okay. Alright. So mana before again, a minha tenente na mana ne nara mana joninha, nessa empresária 23 anos right? Mana bere dianto atau tene dia mana bere dianto ema tolo ne be maka inspira mana e mana ni mores no saíra agora da mana halane ema tolo sempre inspira mana que mana look up to. Inspira primeiro né são Mana Simone, nians inang de bahau, inang segundo bahau. Nemang sempre hanori hau sikik to bo Mana Simone. Shout out to Mana Simone. Yeah, Mana Simone, he's my first mom, like mom from heart. He's my only mom. No segundo, Bing, nemang sempre suporta hau enquanto eu hau senti triste, ka hau dalam problema rumah, Mana Ana, sister, nemang sempre inspira hau, mengira hau nessa colega atla coitan di gesti batru ni sempre col Itabele. No, ida maka família husi pro Emma. Ne maka Emma ma around how basic how. Okay. Ne yang família sira. Ne maka sempre support how. Right. Basera mau galo. That's so good mana. I think anesa mana dia hawa noi hana lara ne hanoi kalau mana tu tema anesa artista famoso ruba ka o ne nesera ema bot rumah but like apparently mana dia ema se nebema base mana. Yeah. Masa mana Simon. Mana Simone, mana Ana, no família si problema. Família Suprema. So ema se nebema base mana ne maka mana sempre essa inspiração ba mana essa suporta. Sim. Suporta mana which is so good mana. Yeah. Tamba hanesan saída mas ita halo ite namor ne tem que support system. Tada support system ne mai usi ema se nebema base kita ne. Okay, let's just start with Mehi. Tamasama Mehi. Okay, Mehi. Okay. Mehi dene levang Mehi, naran Mehi, dene significa dream. Yes. Jadi emo tutu iha Mehi. Sira realiza sira nia Mehi. That's very good. Yeah, sira realiza o enquanto sira carga esforço duni. Também emo tutu perse o hira tu carga sira nia se realiza dengue esforço Mehi. Okay. Também haunia objetivo Mehi, também ulo kiras haunia Mehi carga loke cafeteria. Period. Idene Mehi ne maka hau carga. Capaz. Yeah. I mean, thank you. I mean, essa tera filosofia assim, naran era assim, né? It's very inspiring, then very encouraging, dan sempre nessa mana essa sai motivação boa, Yeah. você kayaknya sai motivação boa mana tu continua na fase. Sim. Okay. So ita kuliah tu na banara, mana bele walk us through mana ni experiência primeiro, nebe maka mana hari qualquer tu hari cafetaria no gelataria né? E o momento na bane saída maka mana sente no karik sema ka hanesan ka ya evento rumah ya mana ni moris mana dia okay
At this time, how karak atu loke cafeteria. No, cafeteria era me. Mana bele foto motivação, razão, momento mana ia tempo primeiro mana hari me cafeteria no gelatariana. Enquanto antes eu estava mehi, Right. eu estava mehi lo cafeteria, vamos ter cursos e organizar programa. E programa, how to informação assim na ba. Okay. Também na ba a escola na mesma cá, a tu forma ema sai não dera sebuah ema nia cara sai realidade. Okay. Também ia programa nia programa né kan liga com empoderamento das mulheres, porque Right. poder mulher feito sira. Então, how tu ia na cursos dessa aprende o sira ia na ba. Ia na ba ia 2000 how começa tu cursos ia na ba muito considera assim não quando ba serve língua ia na ba cursos eu ia na ba então ia 2020 eu ia na mata hanya sama how ia tang oportunidade de pro Emma how ba França atau aprende com ba ya atau aprende com pastry ina ba aprende com ba ina ba então how ba ina ba semana rua então hira fila também ina ba sa how começa tu lá aprende ba bar ina ba então vamos a iniciativa hanoi kata how agora coloque cafeteria Okay. tenemos kami também essa iniciativa sa cara coloque essa business que com ni tenemos how cara para satu iya então hira fila how começa a aprender começa hanoi how começa a share how ni mehi o emang basic how mana sih mau mana anak staff sih atau tu maka sempre emang leader how sempre apoia o sih how cara close ya kami kira sa babai how sempre terus ni mengira mah kau bela iya hanya business rasi mengira mah kau bela saya sampai tra mengira mah bela saya sampai saya emang leader saya sempre kalian saya sih terus jadi não itu bela orang itu saya orang itu saya sana então ya 2021 ya governo com competição né tá como se tu ia competição né então tu ia mana mengira mana Competição para ser. me inovativa Okay. you see UNDP innovation Alright. então tu ia naba então mengira como se tu ia naba halo tu gelateria então começar a me buka fatin tambah ami programa nya serviço atau empodera feito sira então sira mesti programa ida akara foi incubador ba emane makar inisiativa karena lokal mas ni projeto assim ya karena sa hanori sira sa incubador babat mak programa hanori laos ia det tema be sira karak emos bela dunia sang ia inisiativa na karak ia dunia business lasi então hina ba programa sira usu hau tamami akar programa de não ami akar conferência fatin ne baita tá pronto a tocar kalai Right. então ia hausim pensando né ok hau bela hau koko tocar mas hau koko tocar mas hau tem que ter laos fácil Yeah. difícil yo tambah buat barang mau tem que halo então hau koko hau kaya então começa hadiah fatin halo buat foto tambah buat mak hau aprende mesti hanya mais tidak susi emane memang ia hau mau treinamento bahau Right. mesti hau serve usi restaurante problema hau aprende serve usi restaurante problema usi problema makan orang hau serve hau atene língua usi problema makan orang hau língua Right. hau aprende pokoknya formação muito hau ter usi problema Right. Depois competição governo no UDP né mana eta. ada yang usi main Okay. mana Simone Okay. Nia rasik maka hari kompetisi usi governo ni usi sita karak pegala mas terus hau lokoi terus haunya mehi akarak dunia mebe haunya akarak satu sekolah Portugal. Okay. Ya, karak mo sila então mãe falei, "Mami tá karak dunia Portugal, kita karak dunia tu competição." Hau não, karak ko Portugal lo tu competição lo koi. Então mãe bolu hau mãe falei, "Não, ita bela to kita koko tu tu e." Sei também não ita bela entrega mais selo. Okay. Sei ita mana ita entrega mais selo, para Portugal. Okay, hau ka. Okay. Depois consegue manando. Hau consegue manang. Yes. Hau consegue manang, be colega no hamutu ko hau. Aha. Siro tu sai, então hau ia manang Roma sai não sei hau. Então hau sinto hau okay, tambah se menang na competição itu sih responsabilidade boa. Los. Tambah governo pode sampai itu soal makina baca itu Yeah. responsabilidade boa tidak mungkin hati entrega mas selo, oke lah problema susah bahwa tu foto mesak deh, Yeah. risiko mesak deh nih, oke aku kai. Saya dah halo mana sir. Mas que go asa lau mesa mana kan ia tim to depois mana lau mesa dia. Saya maka feras atau duduk mana ode continua na fatin. Is it only the main and bema mana ia to ka like ema rumah ka saída mana Buat mas saya encouragement asa sini, Be? nenek liu hau, saya encourage liu hau, temannya mais sempre colheu hau. Okay. Joa ita bele, joa ita faz também potencial. Ita bele halo ide nih, ita sasa exemplo ba feito sira selo.
Hani mãe sempre colher bahau. Ni sempre o hira halo buat rumah nem makan sahau sini setau. Hani mãe sempre colher. Mana sih mãe sempre colher. Coba kita bela. Nice. Ita bela, ni colher ita bela. Ni sempre colher. Toh hau rasi com hira halo buat rumah kata halo consegue halo. Hau sempre colher bahau ni não joa. Ita kata potensial. Ita bela halo. Ita bela futira. Hau sempre colher se mana o hira halo buat rumah nem makan bahau senti kata kala bela dulu hau sempre colher. Não ita bela. Hatu exemplo dia. Sometimes I feel like mesa usidane ita bela amsa mahana sentu kata emano kala suporta ne tem que usar sasang tem que usar asa material mas bem suporta ne nos dia fuan e fuan é importante para ser bela motiva ita labo o insa dia situação difícil ser necessita ita mesa ita lá you know se playa team para acompanhar ita dia hala foi mana dia me esta responsabilidade boa esse governo ka osang na bem ita ia então itare osang ia material ia mas bem dia foi importante moça dia mais você ama ser base kita makan cada vez mesmo que a mãe base kita dia tem família cada vez colega ini tak kolej sih eu beli dunia kan right jadi ia mana bem encourage kita ni rasa sekolah jadi encourage kita rasa sekolah kita tak kau beli okay também ini importante beita tu hatene kata kau beli tambah emang cada vez itu no colega bal bel kolej beita aí dia rasa hal tu bah depois me dar o beli dunia jadi orang sih kata nang kau beli right kau beli tambah ita fear tanya di dulu kita fear maselo tambah maselo cada vez ni fear tambah bem kotuk nilai então ka fear ita tem coisa tanya kata kau beli self affirmation é importante não tem que colher buat dia baita na ansa sana no okay so husi agora fulang hira na running name agora tu fulang walu basi tambah dezembro novembro agora foi altina ainda well então basic tinang na basic tinang Fulasiana congrats Fulasiana kapira late atau batina ainda na novembro agora parabéns okay so basic tinang na right começa usi novembro tinang koto dan começa usi screen gelataria sim então agora será maka mana será fan ia mehi cafetaria no gelataria ia mehi cafetaria ami sandwich sandwich amos pasta okay não vai lasanha esse canola em spinach vai minha cara lanche vai bela lanche mos amos café amos ice cream ami halo dan ela usa química fresco usa iPhone sazonal iPhone dane iPhone fresco tu ini tempo iPhone outro meia timor não lá ia bahan kimia tambah kan ita timor aku lihat kalau ita timor kan depende musi nação selo importa sambara então temos meia iniciativa meia hakara kida atau la bela importa sana mais neba dan la bela depende da essa importação sim tambah karena itu depende tu igos emani sana bela tamata ita rasa kia inisiativa tu kena tam ita tu kan ia talent ita tu ia então ita rasa mata kia dan ini tanya tambah ita hal dan ini lawas baita ita nyana sama beda ni baita nyana sama tu nyana santoma tambah kan cada vez buat memalori mai lawas lagi dia lawas lagi dia em importa mais dia mas bem kan ia bahan kimia dan ao mesmo tempo mana loki campo de trabalho ba which is very good na será action sih mana so sasante ia kala atividade rumah sa mana halo entre mano mana nia será sira amuto com mana ni tim né e minha atividade rumah sa retiro ia kala atividade que como será né Kalau pada tiru dan kami seplano musai halo. Mebe dan hal siro tak dan kata kami halo. Nasa mebe sa wangira hal sempre bolu sira kuali hamutu ati dia ba malu. Saya sa precisa troca buat rumah, me tem que trocar, saya precisa buat phone rumah, sempre kuali. Namos sempre kuali hal, semana semuanya sempre kuali hal. Joa, não te precisa buat phone. Joa, não te precisa sane. Então inisiativa ni barakos. Então, agora senta habele mas será uma I get from you né mana kimi mana sa really build team na hanesan família sa la cosa serviço fatim pe boss staff be
really nessa família ida. It's a very good nene. Tambah how escolheu. Environment. Ita kalau hira serviço, ita precisa commitment da malo. That's true. No, ita mas tem que ia comunicação kata lá depende kata emane mais nebe, emane mas nebe. É bem importante ita serviço no fone do domingo malo. Lost. Vai ter serviço lá. Então cada vez essa how escolheu bosa, mas lá buat nama ka sempre acontece. Ita kan serviço emane mak lá tem a domingo ma. Lá tem a domingo serviço salah dia. Cada vez lá uma então embo, lá aku ema. Nice. Mas bem, dan buat mita precisa serviço mana? Attitude. Attitude é mais importante. This is a very good one, mana. I mean, it's not about making profits, halo profit, orang datang hira, tama hira, or sosafali hira, but it's also about man attitude, leadership. Será bisa building relationship with one another. That's a very good Tambah one. kan, kalau sekolah bos mau beta timur, karena be serviço kan kan ita ko hari ita lain hatene ita lansa. Ya sih how kan orang ada tuh, makanya sih opsi bukannya itu opsinya. Right. La interesse seni dia kan sama. Tapi ita kan terus tim dia. Ita tem tim ini problema nih nabe. Right. Tambah kan dalam masa exemplo, ita lah hari itu, harus tapi lah tambah kalau tentam seni lah tama. Beta lah usunya lah tambah saida. Mungkin dia mas precisa ita tu ajuda nia. Right. Tambah saya. Dan ita precisa ita mas tem kata emasel precisa nih turun. That's so true. Laos ita mas precisa emasel mas precisa levita. Então, mana really ensure kata environment na bema ka iya mana niya iya mehi cafeteria na gelateria ne essa very healthy, very supportive. Ema support one another ya. Ami sempre colhe mesmo que é problema não sa, ami tímida. But kami sempre colhe mal kata ami bela problema tu sa situação susah tu nebe. Nebe põe hira tamanho família problema Tímida. Nice. Tímida. Right. So I think it's not all about rainbow and sweet and boto tu dia pasti ya desafio e obstáculo para então mana beda sa behau curioso lah sa cara tu tem desafio saída dan maka durante fulang basic tinang ira mana enfrenta asa ia within da mana nia habel bolo companhia ka itu boleh sa organização telos companhia. Deixa ser companhia, ya. So, mana enfrente a companhia Lara, ya mehi cafeteria no gelateria, no obstáculo será maka mana hasoro husi Emalio. Ema sina bema ba visita mana ne café sa halu futumor situ sana ia ka governo ka família colega ana kalau quando a situação é desafio barang sempre é muito tão colocar organização será sempre esse desafio tu. Cada vez você tem que ir no cliente tem reclama e aquele cliente puli ai café lá gosto precisa trocar ai café nem tem que nessa né ai da rumah sih ai me bina bayan me betul saya mila iha cada vez essa né mungkin hal itu triste sih masa itu cliente kulita nessa tem que trocar. Tapi buat diri misalnya klien itu ini ibu lah nessa, café. Então mungkin klien mas how kan kita trocar café. Gila kuliah, tapi ni main ni mana café dan lah dia, mana dan ini kita trocar, dan ini lah dia. Itu lah bela foto langsung aksão, batu trocar. Bolo itu turun moto ko itu ni staff sira kaya mana moto ko itu service moto, tur kuliah sira untuk lagi. Ini hatanya kalau precisa kokor precisa muda dulu kalau estamos tem que a relação com ema memang katanya dulu café ama ia buat ini mak sempre kuleva hanya staff sira lá problema cliente queixa cliente kritika ita lá problema a maneira de você kritika ita hanori ita tu saya ema memang ka beli lutan atau hatanya bisa serviço memang ka profissional jadi mak sempre kuleva hanya staff sira lá interesse se cliente mais mana ini lah ia tamsara nela tamdan bara ini lah ia problema se mo ham nasa tamba buat mak sira qualia realidade ita realidade acontece tapi ho buat cuma sira qualia nori ita atau saya emang dia kelihatan atau saya emang kan sang beli utang sira pela mono itu lebih kita tem que kata kau bela ini mana sih ho saya muda nani damos desafio dia maka precisa nori emo foto mabida nem tem profissão até nori. Tem que se começa se for precisa nori tamo profissão itania.
Wow, I just really love the fact that mana handle boss ne hasa ho calma, ho Yeah. ho I mean given the fact that mana 20 23 23, yeah. 23 years 23 old. dan mana asa ia bele handle boss ne ho anesa ho calma ho fuang bo then it's just so inspiring actually to Yeah. listen. I think because hafenda sa aturani kadilo emane la fácil. Right. La fase pasada buatne mana niya bi agora cafe mehi cafeteria geretaria ne like mana niya mana Sí. mare hasen sa dealing even like getting sa comment sa usi ema selo mine sa it's not easy sa to deal with it mabe mana in fact mana deal ho buatne ho dia calma Nada me colhe para estamos enquanto manhã sira halo salam so nunca sira quando halo salam so sempre colhe vai sira manhã serve cara que bilang nessa né tem que nessa sira pakai di iya kalau sa isu rumah ka desafio ka challenge rumah within mana ni team rasik Hosira Yeah. Hosira kalau ansa hau hirus ya okay so cada vez sira halo betul masalah hau hirus mas bem hau ni hirus hau hirus sira mas sempre colhe vai sira hau hirus lawas também mi halo sala de bem hau hirus também hau do mi hau kai mi sai emane maka belilitan então buat ni hau sempre colhe mana sab sira sala mi halo hanore imi sa emane belilitan sa emane maka hatene kata hawal ne la dia então Right. hau precisa pode hau ana nas ema profissional dia hau sempre colhe se vana sta hal yang lain problema imi ber halo sala to hena be é muito tudo salah hau sempre lembra assim é muito tudo halo salah mas bem hau sala mi halo hal ini saya maturidade luta hau sempre colhe vana sta sempre hau sempre colhe assim sala mi halo ini saya maturidade. That's a very good one though. Asa mana sempre hari butuh tutu ne ho posisi ne bemak dia ho anglo dan ne bemak Yeah. dia. Maski problema. Memang it really depends on how you see things. Yeah. Seperti ne. Karena masalah rumah ne depende ba satu hari masalah ne. Seorang masalah ne masa asa ad buat ala ne discourage but then ni se discourage. Tapi orang masalah ne sang ne bele aprende bele desenvolve fali ona yan nesse for benefício bom. Okay, so we're talking about desafio etc entre mana ni MC na bema para visita fating ne no mana ni team rasi how kara okay so there is a how kara tukul sa atin to sa ito mo si mehi cafeteria no gelateria mana there is I will say a vision okay narrativo ida ne bema sa sa itene governo sempre colhe dice hatu halo diversificação economia right atau diversifica economia la coisa depende ba iha será oil and gas tambah durante nessa itu depende ba oil and gas sector maybe husi mana será mana halo ne I think that's also part of how we can contribute ba iha diversificação economia nasi right okay so tuir mana ni hanoi beside to si será agora ra mana halo mana ni harene asa jovem ita jovem ne ni papel saída maka ita bele suporta visão né suporta ideia de diversificação economia né saída maka ita ni papel saída jovem Bahau, se governo akan colocar competição bele. Se ni akan colocar essa organização essa misalnya bele to competição akan colocar essa organização vai bukan mais serviço bele. okay Mas be bahau secara pribadi bahau se jovem ya talent kare show your talent. Period. Is more video. Itu level depende betene governo. exactly Itu level depende litene governo. okay that's a good one De Clio prefere o jovem se talent improve your talent. yeah Improve. Tambah sada. E jovem ya timor hatene buat barak. yeah Satan nasang phone. Nura kata kekwa. Iya buat barak kita tene. Se ita depende tene governo, ita sei lá reto sucesso. yeah Também tem que tamo governo coloca competição mungkin tidak ida da ida. Right. Da rumah sana. Tapi so oi one talent, oi inisiativa assim, de que halau. la bele tahu atau Yeah. atau realiza one mehi Iya lah, atau Right. realiza ya. that's a good Tama kan one. asa se o hatene design, o belo hal design, o belo fan. yeah Bele. Se o hatene o skill rumah kono bating o belo hal. Ho buat naman nasi kota ka ki combo tuma, belo improve liutang unia mehi. Right. Ho buat naman ko iha.
lá ia ação ida na bem maquiglio. Iya. Ação o toto né ação. Iya. Memorian sa. Iya sih. Também tá não kalau iya halo buat kiklo iya hani how to start kare bone sentet kikuang hela emla dong hatene. Yeah, But again, I said that there is no small action. Action is action. Maybe Yeah. asa lagi buat kikuang desa. Tambah sana, Começa. ita tu sai sucesso, lo sai sucesso queres. Iya. Ita halau Yes, si yo- buat mekiko. So Tambah sana, tidak mungkin ita mau ita mau ita mahi mundo né? Ita sai sucesso queres. right. Atau sai sucesso ita tem que esforço. Okay. Tambah memang sai sucesso diretamente ni mori susi kik ni to bot mak ni lagi ada problema uma kan ni sai sucesso langsung diretamente ni sai sucesso mustahil. No, how goes it tan será mana dia la vera depende ba governo Yeah. de. Los ita será mak ita bela halo oportunidade ka resource será mak ita ia ne utilize da nesa. Yeah. Sometimes ita no ita hende nemos ma how ne nesa. Sama dia sa if you don't show, if you don't do o insama o hatena one kapsa if you never Yeah. try you never know, right? Yeah. So sa o tinga koko sa halo tilai. Mas bem makne mana na realidade how ia se para que median sane e no bita koko todos governos si bones antena la de tama lá suporta lá ajuda o governo, ok? Ema sempre complena nessa né. Então monoro ba mana né ia aquela nessa intervenção essa iniciativa do governo né essa lá dão ajuda jovens se area entrepreneurship né area business né lá dão ajuda ita a tu bele né desenvolve ia aquela menurut mana. Bah, kalau Yeah. se quando o governo, memang governo se bela ajuda. Se ajuda. Mas é processo clio. Ata cara kalau clio sana. Okay. Se, dene. Tama cara vez clio, oh, ami se tinha daruma dentina ne me daruma lai. Okay. Se tunda muda nessa ne. Então, lá memang ini dia rasa loki business ide loki buat kita kon yang kata ila ya mada ajuda, la ya mada nessa ne. How kalau how sempre colhe honesta sira. Emang basic how sempre colhe sira. How buat kikon emo ko iya. Yeah. O ngira o kon sa bote mo emo fengare, oh iya how kara ka ajuda niya. Iya how kara ka ajuda niya. Sabi how buat sira mo ko iya. Sa exemplo, lorong ida o gasta $100 ka, $50 ka ba wala batu mo to halo. Mas ne, o fangas bo o bele hetang osang. Khusus buah, Yeah. bela fan. Saya oloron do fan $500. O hola do loro bel fan to $500. Ola gas $500 balorong ide hotu. Yeah. Raio tintuang hare buat rumah halo tang aumenta. Bela rai ora no singeno começa lo que fatin ide. Hare fatin ide tu lo que. Wow. Ah ya hal hasane depois tambah ide mas mana ita hira ita kalau lo que tani business. La bela no kata kosan na may laso basta lorong ide. Okay. Bato popa ita niya sasa. Yeah. Tama ka ita timori jeito dani. Tekimos dia. Tama ita timori jeito nessa ne. Oh iya tali 500 gasta hotu. Yeah. Ita larai. Now that mana kuliah sana I just how sente nessa ita nia ia sekolah dasar ita tem que ia emang tinggal orang ita será entrepreneurship skill né. Yeah. Tem que ir né. O satu será halo business. Yeah, Alright? business, Tem que yeah. business mindset né. Tem Iya. que ia ita ni sekolah dasar sih né. Iya, jadi harus kuliah orang kala how kuliah honesta pilih Yeah. ba. How kuliah niya. Yeah. How sunya. Hagian bahiram ko to tama ya dapur atau prende kono bati. Hagian ibu hala iskia. Hagian ita iha. Hagian ita iskia. Mau iskia sa ide. Hagian ita iskia. Be agora tempo agora baita terbuka. Tem iskia mak saya. Ni mau bisa. Ni bisa to atina iskia na ni. Ita tena halo na kafe. Halo na bato to baita. Usi tena skill dane atau haturi ta ita bela. Okay. Então depende tani na amo. Yeah. How sempre kuliah sendiri sih. Sira kau sempre kuliah. How sempre kuliah. How kanu asa amu tu kau sira kan how turun mesa kau sempre kuliah sira. Oh iya skill. Lá depende, vai ser. Skill ni mai how turun agora. Okay. Então dia, ai bahkan skill so motor pasang so hal round dan lain. Jadi so ajuda on skill los iya na. So que como tem que improve assim. Yeah. Olha aí, mas eu tenho Mas- baita.
tem que cocotear ita coco para ter. Yeah. Then oi mana menciona quando ava processo será mana tu ba daftar business né, right? Mana anessa ia desafio bar, mana mana de desafio bar. Kari emang rumah rona membro governo rumah rona itania nene itania podcast ira agora né será maka mana cara que até basira mas pensa em termos de processo né saída mata mana tu cara até basira Kalau ba proseso serve birokrasia demokrasia quando ba processo ba governo niyo sebelum komunikasi niyo okay prefere tu siramos essa serviço na comunicação automatização logo desse serviço atau siramos ada responsabilidade ba sira ni serviço laos discrimina sira mabeda na buat makal kuliah tambahkan asa ita serve laos kuliah laos bosok ba at kuliah how hir hal honya serve registração ba serve fula samana tolo ba mai ia treinamento rumah tem que halo ya buat rumah importante halo meu ita sibo serve ini essa gasto tem tempo atau iterasi digista halo ba tira né masa se exemplo quando ba serve se eu ir atau serve registração precisa documento circular documento sira né o ir kalau documento só itu usul bisa dia tambah terbuka saya sira dia lah berarti botou tudo completo basira né ok dan dia itu no processo mas eu ir todo tem basira mana desculpa falta de né precisamente de né okay dan sira tem que essa organizar sira ni tim correct organizar ide bala bele anesang tambah haulus kuliah cuidado ba ema ne bema ka ho aing ba ma estraga sira ni osam bemo estraga sira ni osang mina niang atau ba mai det ho serve okay então sistema birokrasia né dificulta los ita atau nokenen how thank you for sharing this I hope that ita ne podcast nessa Emma Rona para tomar consideração do boa nela assim. Ita na fatem colher desafio anessa oi mana dia usi mana quando tem desafio se team, se customers and usi governo. Anessa feito man. Like as a young woman yourself, kare ia kala esse desafio rumah, ka challenge rumah na bema ko hasoro. Ilio running mehi cafeteria no gelateria. Se você fez isso aqui, okay, let me know. Oisa, eu feito de me dar aqui com 23 anos. Com a responsabilidade da mesa toda. Dentro rua toda. Dentro bot rua. Toda. Ida makawanira ita precisa halo batruma. Por exemplo, documentos uma mate. Okay. Eu tenho que preocupar o atirane. Okay, mana agora ita tama mano jani. Agora ita tama bahia. This is like a game. How sira se lay statement lima ba mana. Depois mana hatande yes or no without giving any explanation. Okay. Mana dia net yes, no. Maknanya. Okay, pertama. Salário mínimo de Timor-Leste tem que rasar. Sim, precisa. Jovem bara remata na escola, mas pela aí conhecimento na habilidade na tom, a tu cria serviço para anrasi que compete no mercado de trabalho. Vai. How serviço tamba osan? Sim. Nepotismo ka sistema família segura de Timor-Leste. Sim, yes. Lia inglês, hanesan critério básico de retan serviço de Timor-Leste. Yeah. Sim. Okay. That's it. Yeah, is it? Thank you. Oh, serviço tamba osan. Yeah, I love it. Hello everyone. Babat mo ko yung amigo ali, ita fai hamutu. Bahwa kalau encourage motivation itu kolega sira menonton, how kalau encourage itu kolega baita yang kata fear kata kau beli, ni fang mais poder baita ni arasi dia asnya how beli. Tambah ini itu kolega yang how beli itu semana buat itu, dan yang mais importante. Tambah dificuldade itu mita hasoru, problema itu mita hasoru, hanori itu sa emana maturidade. Então kolega baita yang kata how beli no label desisti, bambil mita iha. Please follow Mehi Cafeteria na Gelateria, right? Iha mana? Iha TikTok, iha Facebook, Instagram. Okay, kolega sira kita luar follow them on
Facebook, Instagram, and TikTok. Hakirik dit Mehi Cafeteria Cafeteria. e gelateria. Okay, and also don't forget to follow us, yeah, Gen Z Talk Timor-Leste, yeah, social media, yeah, Facebook, TikTok, YouTube, not Instagram, everything at Gen Z Talk Timor-Leste. Alright, so that's it. Thank you so Thank you much, so much, Mana. Asa.